Ida dari para pagiar sesinarang sami ni makin ngelantur ada suning ayang titiang durung mewas terpupur ini tadi berbawa sari pun itu matur dane kalaning kunika tandu made matur kuwi kali kawen tenangane Gusti Pati sing nyeratu suryan tijangan dan muwing atur dane Gusti Pati ainggih pidaging naugang titiang ratu penumpahan titiang yukti wau titiang eling ring manut kadibaos iratune sane di wau puikeun dados muas tuwu titiang eling rek kawentenane ratu yandan ratu nenten disangkaning ratu makelingin titiang dados mantos malih pidanje titiang nenten je uning rek kawentenane puniki ratu katamane titiang natran diastun tering malih pidan titiang nenten presider are suning ring indik kawentenane puniki mawinane mangkin sidraris kiratu ngicinin titiang minikadi pengajahan itu kotamane di wawu ratu sampun sidem rangang utawi nguning ayang indik kautaman rikale pacang wontenang ini kadiyatnya nika lungsur titiang mangkin ning kali punika minangka pengandikane ratu maka patut nimangkin titiang gumanti pacang ngelungsur minangka punika ratu punika ratu ini mangkin titiang tahun surur-surur kumati nonas minangka keledangan ratu semalih mangga siderare si ratu ledang micayang minangka sekian titiang ledang idang margia diwawuni kadiasa punika minangka atur patehe duki punika laris ledang pitayon ide sang prabu minangka idap jane luwe
mangkin ide anak agung saha ngandika uduh paman patih iya namun tu diatur pamane moas tulu edang kayun maneh jadi bapa manut orang udah nini jani paman nini ada raos bapun ibu na bedik deketing dewek pamane abang jenis tatas kuning ini jadi paman lautang pirengang raos bapuni abang side paman tata suning nyobat larang kaping sikit ini ada kabar tamu nyen paman ane patut laksana paman wah pusing gadlen pang side tu paman nyobat sana ning larang tuntas paman ni ngatine jagat rahayu disubani paman siderades nyupat sehananing larang ento siderades paman ngawedang jagat ini side rahayu paman ren kalo manut tatangas lenan tekenem tu paman pang siderades paman telap turmaning atas tekening kau bukan yen yang mantu Dharma wali disubani paman siderades telap dumadak kering sampun paman sampun usan sampun lampus side nenten malih mati Sapa niko palane manangun yatnya nyentuh paman hari kanan ing paman siderades ngaturang minekadiatnya ini ke bawah sekiatnya ngadap linggih punika paman